Maru Oipa Pau. Loktak Pat ki mafam singda chaktariba lamlaki uchek sing ngak senba amati masing thinaba college nipana MOU sign tawkre. MPSTDC ki demand sing fangnaba angam bamating pangani haina MLA K Megachandra na haikre. SP Traffic Police Impal West na Martyrs Day ga mari lainana traffic diversion taunabagi order thokre. Irom Chaurengi death sentence reference petition ki mathakta criminal appeal petition High Court ta file tawrakre. Kurumzari, Mami TV News Update Meeting Tabi Ribasingbu Trongbram Omita na taram na okchari, Pau Sandok na pizari. Northeastern Singi Manungda Ihan Hanbo Oina Manipura Tongan ba Mahiloisang Nipan na Punsinduna Memorandum of Understanding MOU Manipura Ahanbo Oina Lamlaki sa Uchek Sing Ngak Senduna Yokhat pa Amate Loktak Pat ki Akoy Bada Chaktariba Migratory Bird Sing Masak Khangdok Naba Water Bird Singi Population Centers Taunaba Sign Taunakre. Hariba Memorandum of Understanding MOU asida punna sign tawkiba Mahiloisang Sing adude Head of Mangol Nganmi College Ningthokong CI College Bisnupur Nambol Sanoi College Nambol Mayailambi College Yumnam Huidrom Kumbi College Kumbi SK Women College Nambol Amade Prabhavati College Mayang Infalni aduga MOU aduda hariba Mahiloisang Sing asigi Satra Sing amade faculty Sing na khutsam naduna Loktak Pat ki akoibada lamlaki sa uchek Sing ngak senba amade asan ba meeting oina transboundary migratory bird Sing masak khangdok naba thawak Sing paikhat minaba haina amato oina yanaki haina MOU aduda palli hariba MOU aduda hauzik Mangol Manmi College Ningthokong ki principal oriba amasung stat chapter of Indian Bird Conservation Network IBCN ki luchingba oriba ornithologist RK Birjit ki initiative makhadani aduga MOU asing ngarang dagi haukiba numit nini chathagadaba preparatory workshop on identification of word to birds under the interview of IBCN gi manung chanba saruk ama oina tawkibani Hariba workshop asida hariba educational institutions singda Satra Sing amashung faculty singa punna maru oina Loktak Pat ki map Yankhairom chaktaba lakpa migratory water birds singi haksinda census taunaba pangthokibani hari Maitai Pangal Scheduled Tribe Demand Committee MPSTDC Maitai Pangal Singbu Scheduled Tribe List Chalhanbiu Haiba Demand ki Saruk Ama Oina Ngasi Committee Asigi Thomi Singh MPCC ki President Oriba MLA K Megachandra da Memorandum Pisan Kre Memorandum Pisan Bagi Thoram Aduda MLA Megachandra na Maitai Pangal ki Scheduled Tribe Demand Committee na Taliba Demand Asigi Makhada Pangmayaba Mateng Angamba Pangani Loinana Nakal Kayada ki Changsel Lakliba Scheduled Tribe List Chalhannaba Khongchang Singh Ase Yengluragadi Manipur Pumba Se Hill State Oina Lauthokpana Farani Haibagi Apamba Su Phongdoki Hairi Ningthokaba Numita Gandhi Memorial Hall da Pangthokadoriba Martyrs Day ga mari lainana Imphal City ki oina traffic diversion taunabagi Superintendent of Police Traffic Control Police Wing na official oina notification thokre Official notification asigi matung inna traffic diversion asi Ningthokaba Numit ki ayuk pung tara dagi miyamgi yaifanaba amade asoi angam yaudanaba chathaba hauragani hairi Hariba Cherol asigi matung ina Singjamairom dagi Moirangkhom tamna lakpa gari sing divert tawduna kaisamthong thonglom da chatkigadabani aduga mayai lambi amasung Kwagatel fauduna lakpa gari sing Kaishampat Junction dagi Wahengbam Lekai rom da chatkigadabani aduga North AOC lom dagi lakpa gari sing LIC crossing dagi Khoyathong lom da chatkigadabani Imphal East dagi Sanjen thong tamna lakpa gari sing Loklau bunglom da divert tawgani aduga Iminu thong lom dagi lakpa gari sing Lamlong lom da divert tawgani
उरीपोक लोमदगी कंगला वेस्टर्न गेट तमना लाकपा गारीसिंग नागामपा लोमदा डाइवर्ट तौगनी हारी सेशन कोर्ट थौबालना डिसेंबर 19 इंग्लिसिंग अनि तरादा डेथ सेंटेंस पीख्रबा इरोम चौरेंगी डेथ सेंटेंस रेफरेंस पिटिशन की मथक्ता अनौब क्रिमिनल अपील पिटिशन हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर फाइल तौरख्रे हाइना हाई कोर्ट ना हियरिंग की मतम लेपनबा डिसेंबर 13 की लिस्ट तौदुना थमख्रे मानव केस सिंह असगी ममांग द हियरिंग चथगदबा की हाई कोर्ट पेंडिंग लेबना मरम ओइरगा अहुम सुबो ओइना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पिटिशन सिंह असगी एडमिशन पिरखरबसु पिटिशन सिंह असगी मपुंग फाबा हियरिंग चथबा हौबा ngamdana लेरी ए नाउटिश्वरी देवी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थौबाल न इंग्लिसिंग अनि तरा की डिसेंबर 19 दा मसामा की नुंगसिनजबी चही कुनमरी सुरबी था अहुम मिरोलबी नुपी अमबु तमथीना हातोखिबगी मरालदा सीबगी दंडी पीख्रबा इरोम चौरेना थारकपा डेथ सेंटेंस रेफरेंस पिटिशन हाई कोर्ट न पिटिशन असगी नॉर्मल हियरिंग हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस संजय कुमार अमसुंग जस्टिस एमबी मुरलीधरन की डिवीजन बेंच ता चथकी अदुगा हियरिंग अदुदा एडवोकेट सीएच मिलन न पिटिशनर की काउंसिल ओइना रिप्रेजेंट तौखी अमदे लर्नेड पीपी आरके उमाकांतना स्टेट ऑफ मणिपुर की रिप्रेजेंट तौखी हियरिंग अदुदा मैटर असी अतोप डेथ सेंटेंस रेफरेंस की केसेस सिंग पेंडिंग लेबना मतम खरा कोर्ट न पिटिशन असी हाथु हाथुना खनब चुमलोय हाइदुना आर्गुमेंट तौनब मतम पीदुना थमखी मियाद तादुना जेल द लेरिबा इरोम चौरेन चही निफु अपोकपगी मविंग आई बिरेन थवाल लेसंग थेम खोंग मनुंग एल इवोम जाक कोबा चौरेन की कजिन ब्रदर गा लोइनना थवाल पुलिस स्टेशन न इंग्लिसिंग अनि तरागी जुन कुनिपान दा महाकना नुसिनजब चही कुनमरी सुरबी था अहुमलोम मिरोलबी नुपी मचा अमबु इंग्लिसिंग अनि तरा जून की तरा निपान दा अंड्रो चिंगदोन लेकायदा रेप तौरबा मतुंग मखौरी मेतुना हातोकलगा इम्फाल तुरेन दा थादखिबगा लोइनना विक्टिम असी असीबा मसा असी इंग्लिसिंग अनि तरा की जून कुंतरुकता चोंगथाम कोना मैतै लेकाय मपादा इम्फाल तुरेन दा ताउथरक्तुना पुलिस न रिकवर तौरबा मतुंग चौरेन पुलिस न फाबनी मतमदुगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन द विक्टिम ओरिबी नुपी मचा अदु चौरेन्ना इंग्लिसिंग अनि तरा की जून 19 की अयुक पुंग मापनलोम ताबा मतमदा मयुमदगी थौबाल बाजार दा उनशी हाइना कौथोरखरबा मतुंगदा नुपी मचा असिगी लंगला लजिन नुमित 10 निरोम खंगदना लाखिबनी अदुगा पुलिस ने सुख खंग बंगम की मदुदे विक्टिम नुपी मचा से कॉन्विक्ट चौरेन की युम्बाल मरी लेनबदगे था अहुम मिरो लंखी मसिना मरम ओरगा विक्टिम नुपी मचा से चौरेन द चेन से हाइना निंगाई तौबदगे चौरेन ना नुंशी हाइतना नुमित अदुदा रेप तौरब मतुंग विक्टिम अमदि महाकी पुकनुंग द लेरिबा मचा का पुन्ना हाटपनी हाइनदुना कॉन्विक्ट चौरेन की मथक्ता अंडर सेक्शन 302 मी हाटपा अंडर सेक्शन 376 रेप अमसुंग अंडर सेक्शन 316 पोक्ट्रिबा अंगांगबु सिहनबगी आईपीसी पालब मदुंगदा पुलिस न कॉन्विक्टेड चौरेन बु मथक्तगी चार्ज सीट अनि अमदि इंग्लिसिंग अनि 13 की जनवरी 13 अमसुंग इंग्लिसिंग अनि 19 की डिसेंबर 3 कोर्ट सबमिट तौरखी केस असिगी ट्रायल मतमदुगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थौबाल ए नाउटुनेश्वरी देवी की कोर्ट लोइरदुना कोर्ट असना कॉन्विक्ट चौरेन हाइरिबा सेक्शन सिंग असिगी मखादा मरा लेरे हाना इंग्लिसिंग अनि 19 की डिसेंबर 19 लाउथोकी अदुगा को एक्यूज ओरिबा एल इवोम चाकना केस असिदा यामना हक्चिना इन्वॉल्व तौबगी प्रीमा फेशी एविडेंस फंगदबदगी कोर्ट असना केस असिदगी एक्यूटेड तौदुना मरा लेट्रे हाइना थादोखिबगा लोइनना कॉन्विक्ट चौरेन की सेंटेंस हियरिंग की मतम असे चही अदुगी डिसेंबर 19 की मतम दा पीखी कॉन्विक्टेड इरोम चौरेन कोर्ट न सीबगी दंडी फंगलबा मतुंगदा महाकी मथक्ता पीरिबा सेंटेंस असेगी क्वांटम असे यामना कनबना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर महाकी सेंटेंस की डिग्री असे खरा हंथबिनबा महाकी सेंटेंस ऑर्डर अदु चैलेंज तौदुना दैट सेंटेंस रेफरेंस पिटिशन ओइना इंग्लिसिंग अनि 19 की जनवरी 13 की फाइल तौरखी अदुगा चीफ जस्टिस संजय कुमार ने लेड तोबा बेंच इंग्लिसिंग अनि 19 की फेब्रुआरी 19 की मोशन ओइना पुखलकपदगे बेंच असेना पिटिशन की मोशन हियरिंग ओइना मापन लक चथबा होख्रे
Prime Minister Narendra Modi na Bharat ki naharol singgidamak anauba khudongchaba singi matam yaurakle haina phongdokre. Amade ngasi naha singgidamakta anauba sector sing hangdoknaba khanghankre. PM na akaknaba wafam khara phongdokhi madudi anauba sector sing hangdokliba India's startup revolution natraga innovation revolution asadagi naharol singna kannaba amade kanaba laugadabani haina phongdokre. Mahakna makha taraduna haukiba chahi nipan asida police amade paramilitary gi force singda nupi singi masing saruk ani hengatle haina phongdoki amade bharat na mantra ase apumbagi mantrani masina bharat ta athoiba oibagi amatta ngairaba pambaini coastal amade border area singda NCC gi cadet lak amana thoram asida saruk yakre loinana bharat ki naha singi sakti adu utkre ning tambagi chahi Humputara manga milestones pangthokkhibagi matam asida NCC ki team pumnamakpu nungainaba phongdokhi Vasudhaiva Kutumbakam ki asengba Bharat ki spirit of foreign country taramapan ki officials amasung cadet chamaga humdra taruk rally asida saruk yanaba kaukre aroibada maru oiba pa amuhana Loktak Pat ki mafam singda chaktariba lamlaki uchek sing ngak senba amati masing thinaba college nipan na MOU sign tawkre. MPS TDC ki demand sing fangnang pa angam bamating pangani haina MLA K Megachandra na haikre. SP Traffic Police Imphal West na Martyrs Day gamari laina na Traffic Division tauna bagi order thokre. Irom Chauran ki death sentence reference petition ki mathakta criminal appel petition High Court file tawrakre. Matang asida Mami TV News Update loishin jabaga loina na meeting tabiri besingbo amuk hana khurumjari. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24.